To everyone that says winter is nice, don't lie to people, guys. Don't lie. Don't act like when you are from Scotland or you are from Iceland. It's cold, my brother. Yeah. Hello, welcome to Mzansi's Finest Videos. We are back and hope you'll enjoy this one. Please like, comment and subscribe. Azish to enjoy. Ngendlela enomona ngayo ngisho nje plug nje incane nje ukuthi bakutesta kanjani lapha kwasasa ukuthi asisebenzi kahle la ngikhenye lapha kwasasa ngisithola umkholo angeke bakunikeza iplug ukuthi bakutesta ngoba 1 + 1 is 2 amahlanya amaningi engiwazi mina la ekhaya ayazi ukuthi 1 + 1 is 2 and awagcoki ibhanana ethi sengifuna ubona babona njani ukuthi noma lo khonto engase right la ngambe nyobhatha leyasasa lapha mara nomona ngumsebenzi noma ngento zamahala ngemali ya government ngiyabakutshela iplug ukuthi hayi bheka umuntu uma uthi akuse la inhloko simnikeza lokhu nalokhu bese wenza lokhu ama social worker baba anye bakutshela ngoba amahlanye engiwaziyo mina awaphenduleli impahla akathi manje agcole move so bagcwala so siyahlanya sonke abatesta kanjani abona ukuthi lo muntu le khona le room enganabantu la ngeke bakutshela abantu banomona ngemali kahulumeni nje what no nana maile covid tura so vetile kudimo le dlala ka cruiser a ke bone le di khute se bad dir a ke bone le changes mo dira nonsense fela ka cruiser ya ba sengifikile ke mama makoti angithi uyazi ukuthi ngigugile sekumele ngikufundise ukuthakatha hey and sewugugile buko njanje usashwabenanya musungijwayela ngaxolisa uyathelela makoti so mawufuna ukushaya umuntu ngezulu uthatha lesihlahla okay usihlanganise nalamafutha so uthatha lesihlahla le uhlanganise nalamafutha uhlanganise nalamafutha bese umemeza igama lomuntu phezulu okay bese usho igama lomuntu ofuna lemshaya izulu okay so uthatha lesihlahla nalamafutha uhlanganisa bese uthi mamezala hayibo igama lakhe yasigodwa nkosi yami awusaqhubanga cishe washona kazala papa ka rata ne resa emitiri DNA test mfanaka no kana wambitsa Brajev itse Brajev ne shap mfanaka kamkho lili pila ka teng hele apere diaparo tsa kereke o ka re a le loyi o ka re a le berekise ditlhare kamkho lili pila mo di joining tsa lena ndi ba bantle yo motho a ka le phigela figa guys ngicela ningibuzele lapha kupanyaza lisofi ukuthi ama assistant nurse wona azanini ngiyosebenza khona ngifuna ukubafaka ama implant hayi nina hayi ni stubborn man niyababona labafana bayidlela ama ghost lo kuba kune fridge emhlophe fridge emhlophe ene if birthday how we hostang itlo ringisisa ditšhelete e tloela kawana lo hosta o sna tšhelete and I want to get my woody demba rundi hore stopo tsa male moruti ha se ya mabitleng
Hayi man. Rakela baruti ba lena dikoloi. Koletang man. Yo. Bana moruti o bana ngwana batho o ithekela vene gore a ire business moruti o rae e tlo re nametsa ka moo ka re le phuthego editsha ko wena jehova ko go ratang bana baruti ba aowa leng yo Vene. Uyigunde iground bakhansela imatch nina ningiva ayi sharp kuyimanje thina sitele makithi siphuza ikhofi kule weather bese kusasa kuzothiwe sikhiphene ama-200 wama-baby shower ngoba siyavelelwa kwejesu mara labantwana benu nibayisaphi emingcwabeni uthole sekarasile sezwa nokuthi abadla ichicken bayofola kuphi mokhabo mokana guys mamaka o reka grocery mme wa go reka grocery a reke di-wiki tsa di-twist le di-wiki tsa di-pheme na le koloi a o itse le sepe a go le friday a o itse le gore a go friday a o itse le gore a go saturday sunday a o tsene kereke a o itse modimo la o le gore wa mo itse a ke itse gore le itsane yang le bua yang ga nkebe ke bona o kgobe morapela and o tswa o utswa dijo tsa rona why o utswa dijo why a ke go ka emela gore re gohe ga o tsenene o utswa dijo o ntšha nna re batho ga o tshwane le rona re kgona go communicate re na le difounu re na le WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook re kgona go bua antsware wena o itse gore go utswa dijo hela a ke go bolele sengwe maybe ga ba go bolelela kwano rona re le batho yang ga motho a go bitsa ga o bitsa motho mo ntšha ga ke bitsa motho wena motho o kgona go bola o mongwe hela gore o mmeditse wena mme o shapo hela o le ntšha a go shapo a re ra le tshega re tle ha motho a irile sengwe se se maswara re o itse o ke ntšha ra re wena kore ha motho a se siame ra re ke wena ha motho a tlhakatlhakane ra re o ntšha one ha motho a monna a cheata ka te ke dintšha mme wena ba go golega ga monna go te ke dintšha a cheate ka ga o cheate ga nke di cheata rona ga nke di-girlfriend and wena o like ka ga ise o thubeye pele o itse botlhoko ba go thubea pele botlhoko ba go thubea pele go tshwana le botlhoko ba go golegoe bo go bja lerapo gale o le ka go le tsayana a sware mara ga o dire sente go utswa dijo gape o re pele modimo o se ka go ireng wa ya go thuse gore nne ntšha rona re le batho o le kena sa go ire setsenonyana motho wa setseno hela wa ja monate ntšha kana ene o shapo hele tle ke bona o iketlile o tsamaya ngine ask ne guys what's that one thing umuntu wakho ayenzayo mengabe nawo uyabona lento yakhe yokuthi afika nginike kuthi ngapheli ne-hour useyangiphinda ebezazi ukuthi isitofu siku-10 yabo nje mina owami into esefika ingicasule kakhulu ile yokuthi randomly nje one-random day afike nalaba bangani bakhe laba bahle ngempela avele afika athi naba abangani bami awubenze lento ohlezi ukungenza yona ngoba bangiphikisa mangibatshela ukuthi uyenza kanjani angishiye na bethi ubenze ngalendlela ohlele kwenza ngayo lo nto leyo mina engiphathi kahle ecikayo but ngiyanqena ukuyi-address mina-ke ngiyayi-addressa kodwa dimo ngiyi-addressa uvela nginike kaningi kunokuthi ehlise uyabo nje mina sengayi-addressa ngaze ngayeka ngimkhuza ukuthi yeka ulokhu uhamba utshela abantu ukuthi ngimnandi kodwa manje kufele kube nhlanga imuka nomoya lo nto leyo mina engiphathi kahle ngoba manje ingidumisa kabi what's that one thing eyokugcina-ke ile yokuthi uthole ukuthi ngizomsendela mhlawumbe nje imali encane u-70,000 avela ubuyise athi baby how ngoba izolo nje kade ungipha u-90,000 usukhohliwe yini ngisuke ngingakhohlwanga ngisuke ngimupha ngazi ukuthi bengimphile izolo nalokho angikuthandi ba every time mangeke ngamsendela imali noma ngamsendela u-5,000 uvela ubuyisa usu-10,000 sendela imali namhlanje ngithi baby hamba uyijabulisa ethi uyabonga samuntu ongathi uyabonga nje ngizothi ngiyabona ngakusasa qengqina imessage sekuno-10,000 asengiphe ethi uyangipha iyona into esihleze siyixabanele yini ndaba njalo uma ngikupha imali wena
ngakusasa ngisendele isidabo angithandi lo muntu kodwa manje ayikho into engizoyenza sengaba umuntu nje ohleze emuphi imali njalo sengihleze ngimuphi imali ngoba ngithi ngizama ukuvala yona lento kodwa still iba more mara azogwethu ngidwela kabi cela ngitshele into ukuthi okuphi please yo ugothi uhambe last week shem eMpumalanga makafika le wathenga lo mkhukhu lo nge50 rand bengasebenzi bakathiya amafish azingala nembuzi for ukuthi asavaye and uhlale lapho waze waba nomfazi eqaba ngenza slip nje kodwa nimtshathi lo bhuti ohlanga ka Shadrack beka la ngijwayela kabi ugwethu ugwethu useMpumalanga ngisitoti nina lona batho ba marketing ba product placing each and every product hides an more marketing in a clear directions of use. Hey man, kilera soko. In the 90s there was a product. Instructions. So the instructions I think it's a word of mouth. The instructions it's a motemenya now. Laibon, tiger bam, neribita tiger baba rona. Man. You could not read, so ono brala ke ditšhomita go fela gore bona ba re tshasa ngwanyana mo seropeng ne re tshaba banyana ke rena tshasa ngwanyana mo seropeng o tla ba shapa nako you cannot even afford just because ga terekiswa ko matrampane o tshaba le go tsena ko matrampane because ba re go na le dithokološi le digorilla le ka moso o tshaba gore ne ba re tshasetsa ga nyane fela bore o tsama ka yona yaanong ngwanyana ke yo le o mmatlang wa bona gore mare di-instructions tse normal ko fitlha yang ko seropeng sa ngwanyana because ne ba ba tshasa mo ko fitlha yang lower thigh upper thigh where inner thigh outer thigh where the instructions were never clear. This thing was a dismal failure. It's still currently today Hariti sepeka success rate ya Tiger Balm because it did not come with clear instructions. Le bona ba ile ba e berekiste ba ka se go bolelle gore go berekile yona or go berekile ena his own conversational skills. Haikon Tiger Balm was Joe in the history of Joe kora ke tsore ke di bitse eng ineffective products Tiger Balm ko dimo ineffective. So what I want to say is hali release a product encha, it must come with clear instruction. Don't just say sasa kwanya ke atumela yang serope, how do I get close to the thighs alone? It's one ela motho ba batla orare next year ke batla o shiana Comrades Marathon bo moraria wa bona he o setse ka 5 kilos ya bofe you are jumping so many steps before 5 kilometer ya bofe le yona Tiger Balm tsasa serope ke fitla yang ko ke tshaba ngwanyana motho wa modimo. Yo guys, thanks for making it this far and thanks for supporting this channel. See you on the next upload. Take care. Azish. Solo